Сонтарга Пасха кемигер татыйына бекернеге. Алты хүз бу маннык күн белиелек. Кулич килеби омона таарар. Пасха күнүн көрсө 2-сетте сылтан Христос воскрестен солталаах суруктаах минниге самтаннаах итагал килебе. Коуунан ооллан атыга тахсар. Хылына 2 күн атылыбыт, үс-үстүүнү 2 көрүннәх бит классической, оны творожной. Жоннар ылаллар хан. Православный таңалла жоңга Пасха браһаник самай күтүүлээх ытык күн. Бу күн сонтардағы таңара жетигер мелиппе ағыллар анал соуспа териллер. Пасха сүрін аға кулич онна сымыт. Килебе атыга тахарыгынне Владимир ағабыт өлбөт мәңе уунан ырастыр, аз иңемтелек боларгар туом толорор. Кулич у нас круглый, он символизирует вечность. Поэтому вот именно символика освящения кулича такова. Также и христиане освящают яйца. Вот сейчас идет подготовительная неделя к великому празднику. Богослужения проходят в Сунтарской Веденской церкви каждый день. Сегодня будет вынос святой плащаницы и погребение Господа нашего Иисуса Христа. Завтра же будет освящение куличей для тех людей, которые испекли сами себе дома куличи, и они приносят в храм для того, чтобы вкусить вот эту праздничную еду на Святую Пасху. Тюрдон конуктаах астан туттуну кенттен Христос таңыра тиллибит күнүгер улахан чал бараң териллер. Нехиленне Пасха килебе атыга тагыстада камагатык ылаллар. Минуто бу татыйна хылайы маннык бу Пасхаганан кулич атылыларын хылай атылахан амсаябыт. Онна ото бу православный тагал быгытнан бу маннык атылахан чугас жоммутугар белакунабыт. Пасха өлүнү кайбыт ытык күн. Ол дехин Христос тилинне, жиң чакчы тилинне ден өрөгөйдөһөн олук котардыгы күүрер. Тускуана Горохова Кабельянова, Сунтар.